si Cloud Tapo. King lagyo ning igpampo ni anak apon banal Espiritu. Ligtas ning yato, ipagkalubyo king kapamilya taning pamagkalam ng biye, ning banal ay Espiritu, at ding panalangin ng Maria, induning Iglesia, imbiye ko kaniting patingapon, isuyo ko kaya kayo at karing aliwang tao, darang kay timbiye para karing kaya donanda, ring kaya kaming obispo, ring sablang apostol ning panalangin, at lalong-lalo na, para king kapag nasana, ni kaya kaming Santo Papa, kaniting kasalukuyan na bulan. Amen. Sagrado ang puso ng Yesus, kalinis-linisan na puso ng Maria, patulunan ming Apostol Santiago, manalangin tamo. O Diyos sa may payang tutu sa sambandak at pasalamatan, ulining lugod at lingap apapakit mo, king taong kaya kang lelangan, o mapaglunos sa igpa, patawaran mo rin kasalanan mi. King balang panahon, liligtas me at kakabos, sing kaya kang balayan, amamaus at manalig, king kaya kang lugod at lunos, karing mi ay liwang sakuna, sakit, kaligaligan at panganib. Balikdan mo kami at saupan, ikaming kaya kang anak, daralan kasakitan, paulinin danog, albog, silab, bagyo at ayon, bagyo at sakit. Ikabos mo rin biyemi, rin pamilyami, rin balemi at kabiyayan mi, karetim panganib. Itiyaduan mingan kapamilatan ng Kristong ginomi, kaya binim banal mong Espiritu. Amen. Jesus, anak ng David, banal ay Espiritu, Mariang induming kalinis-linisan, talakad tapo, ingangel ning ginupe pabalwa na imbiren Maria. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing ginawa tsuke ka, nuwan ka karsablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ing atyan mo, Jesus. Aniko alipaning ginu. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginawa tsuke ka, nuwan ka karsablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ing atyan mo, Jesus. Ating Divino Verbo, mi katawan niyang taong. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginawa tsuke ka, nuwan ka karsablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ing atyan mo, Jesus. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Manalangin tamo, tapukanan mo sa apong grasya, ginumin Diyos din puso mi, at ampat kimpa malita ning angel, akilala min pamikatawa ng taong Jesucristo ang anak mo, uli na naman yung pamaylasan at kamatayan king krus, apakyabutan mi naman sana, ing ligay ng pangasubli ng mebye, alang-alang sa apuiti, king ginumemoring Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, king anak at king banal Espiritu. Ligaya king igpa, king anak at king banal Espiritu. Ligaya king igpa, king anak at king banal Espiritu. King lagyo ning igpampo ni anak ampon banal Espiritu. Amen. Maya payabak po kaya kayungan. Yabi tala po king kaya katang panalangin ding makatuking kapasalamatan at kayaduanan ding karelang pamilya. Pablo and Reynald Dagyao. Bless Constantine and Chris Apimuar. Richard, Paulo, Gia, and Ricardo Gyao. Yoli, Jesseline, Jeffrey, and Joshua Tayag, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Eroso, Claudia Camiling,
Teresa Alfonso, Aris and Marlene Veronica de Leon, Ernesto Dabu and family, Jason and Jane Narido, Francis and Edith Dabu, JR and Catherine Dabu, Jimmy Alfonso, Ersley Dabu, and Alfonso family, Arnold Kayanan, paraking kapaldanan ng Evelyn Peña, paraking kapasalamatan Tony Mendoza, Tess Calma, Teddy Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Josefina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leia Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, J and Chi Careon, Ernesto Bolus, Emerito Zenaida, Emerson, Ken May and Erica, Summer David, Shane, Kevin, Marco, Encion Manabat, John Alfred, April, Anika May, Aliana Marie, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Asmin Minaves, Meng and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Ernesto Bolus, Jose and Lucy David, Laverne and Maureen Lumanog, Arnie and Connie Ducot, Alvin and Grace David, Brian and Jocelyn Sibug, Jerome McDonald, Ronnie Gatos, Ring Paarit, Bienvenido Sason Jr., Bienvenido Sr. and Gloria Sason, Ambrosio and Edna Mangalian, Apostolado ng Panalangin at Dingkarelang Pamilya, Wenceslao and Rosario Cañonero, Yvette Ariana Nicolas, Anita David, Rodolfo Jr., Rodolfo and Angela, Manlutak family, Medina family, Polintan family, Jay and Marcen Sampang, Ben and Gloria Sason, Fernando and Risa Sason, Norberta Bartolome, paraking birthday dari Gloria Di Malanta and Roberto Gosum, paraking makapasubaling kay Adwanandi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Arlan Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Aisel and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Ethan D.G. Acomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Divi and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek, Chris and Lisa Pineda, Minerva, Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Birinya Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Sangrila Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Bon and Mylene Vitug, Elisa Conrado, Jenny Mariano, Carmelita, Maria Carmela, Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Apoles and Piches Ocampo, Joshua Angeles, J. Carreon, Romana Ocampo, Lilibet and Ernie Echage, Francisco Domingo Jr., Jose Ocampo, Mark Ener and Jeremy Paarit, Michelle Ann Paarit, Arturo Torres Jr., Mary Grace and Roy Datoy, JP and Juby Sason, UG and Marie Chris Sason, Allen and Minette Mangalian,
Kevin Yvonne Gasa, Suset and Cora Pangilinan Fernando, Jose and Agnes Mendoza. Paraking Malagwang Kapaldanan di Evelyn Peña Debu, Consuelo Mendoza, Francisco Inco, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, Monico Tungol, John Edward Mariano, Miguela David, Marites Sebastian, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Terry Davis, Ines Gosum, Norma Gueco, Rosario Gilas, Martin Manlutak, Lucia Flores, Marieta Rayel, Roelio Wela, Raquel, Eric Rina Kayanan, Yoli Malisike, Romeo Lasco, Francis Lasco, Rodrigo Ocampo, Roman Torres, Alvin Santa Rufina, Caludet Perez, Imelda Santos, and Liz Macmahon. Paraking Kapayapan Ding Kaladwadi, Jerome Maria Ulian Simeon, Felino Salome Jose Sr., Isabel Gloria, Gilbert Angel Amparo, Felicidad Melanio Paulino, Patricia Amo Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Ulia, Medalia, Amilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Miriilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Gilas, Angelina Liberato, Magbanua, Marceliano, Rebecca, Roel, Antonio, Rowena Cuevas, Among Tony Dumawal, Jesus Taya, Guillermo, Beatriz Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Banjo Serrano, Roberto Wang, Simeon Maria Godofredo Tayag, Etulio Lucina, Eduardo Calma Sr., Rapi Jennifer, Feliciano Sr. and Jr., Erlinda Modesta, Luis Corazon, Emmanuel Isidro, Maria Erico Mariano, Ulieta Joby Carel, Joan Clelan, Cornelio Marcelina, Dionisio Mervin Dalugdugan, Citates David, Castor Auring Santiago, Erning Sevilla, Bernardo Nicolas, Rafaela Manlutak, Nicolas Apolonia, Erminia, Hermenilda, Victoria, Pablo, Felipe, Conrado, Marivic, Antonia, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Crisanta, Vivencia, Jolica, Serapin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Pablo, Mirna, Jimmy, Ustin, Felix, Virginia, Aurea, Nestor, Ricardo, Bernardo, Roberto, Eduardo, Agustin, Melanio, Diosdado, Elena, Corazon, Lucila Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Lucia, Reino Cunanan, Ronnie Ray Rosendo, Jose Flores, Benita Pacifico, Jerry, Alice Ruben Sr., Elena Reynaldo Alfredo Sr., Teresita Saturnino, Charmaine Edgardo Pantig, Rosie Inco, Eustaquio, Felicitas Roque, Catalino Lydia Manlutak, Leonardo Edgardo Manlutak, Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana Among Damasu Inco,
Miguel, Maria, Uliana, Corazon, Claudia, Tomas, Consolacion David, Permina Santa Rufina, Kenching, Lorenza Wang, Monica Villarama, Ben Santos, Marcela Bebita, Christopher, Wilmar Bonifacia, Encarnacion Enaro Maximo, Diosdado Ramon Escolastica, Adriano Lusing Jose Sason, Adriano Pangan, Angelito Nulod, Pulencio, Clarita Gozum, Juancho Quiros, Ignacio Pacencia Arsenio Benamin, Jennifer Basilio Juana, Noel Hilario Michael Mendoza, Basilio Escolastica, Maximo Raymunda, Edna Pareño, Romeo Bautista, Carlos Relly, Emerson Bautista, Eduardo, Valentina, Consolacion Pili, Paraking Death Anniversary na. Paraking kapaldanan at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na alanang karetang alanang makaga nakakarela. Yabiyataya naman po yung kapaldanan dari Aurora David, Alan Rivera, paraking special intention ng Marisa Simpao. Isane tayo po yung dalita pakibat. Mipnong tula saklo kayo karing sibol ning kaligtasan. Tuto kita pong magkanta. Mipnong tula saklo kayo karing sibol ning kaligtasan. Mipnong tula saklo kayo karing sibol ning kaligtasan. Mipnong tula saklo kayo karing sibol ning kaligtasan. Mipnong tula saklo kayo karing sibol ning kaligtasan.
kasalanan, kinamusnayan. Puso ng Jesus, turuan mo ko, pusong ilalap, lugod ng Diyos. Puso ng Jesus, pusong ligod sa kawaning ako, ang tiling eka. Puso ng Jesus, puso ng Diyos, ang taong inasya na maglapo. Puso ng Jesus, bawat mababa, puso magmatas, ikaibaba. Puso ng Jesus, turuan mo ko, pusong ilalap, lugod ng Diyos. Puso ng Jesus, pusong ligod sa kawaning ako, ang tiling eka. Puso ng Diyos, puso ng bulag, ikasalanan, pusang ikakat, buklat mo sana, ikaruani, pagkalimira, Espiritu mo. Puso ng Jesus, turuan mo ko, pusong ilalap, lugod ng Diyos. Puso ng Jesus, pusong ligod sa kawaning ako, ang tiling eka. Ilagyan ay pa, malinganakan po ng Banal na Espiritu, Amen. ing ginumanatiliya kay kayo, At keka antimuri. malagong abak kay kayongan, Malagong abak mo naman po. kanitingal do iti, kaganakan tayong misteryo na ng lugod ng Diyos, ake katamong pagmasasyan, at pigulam-gulaman kapamilatan na niting piyesta, ang makarikil kaniting misteryo. Sasabihan ng San Juan, ing Diyos nga na lugod siya. Kaya ita magtaka, nung ing Diyos kang Kristo, lalo ng papakit, kinto neneng kaluguran ng taong lalangana, at kinita mo agkatanakatamong maging apostol ning lugod, karing pamilya tamo, king lipunan, ang kanita ang mabilgayato, milablabya king apining Diyos at king kaparang tao. Balutam nung makananon ding tao, kaya betamo, atin tamong lugod, apoting lugod tamo, kailangan na pang lalong makiwangis, king lugod ning puso ng Jesus. Nga nga sasabi king kanta, gawan may kako, in puso ko, antimo in puso mo. Sadya tanong sarili tamo, amin ang tamo, ang kakulangan ng lugod tamo, at ang sukat na pang ikasulong, baning lugod ng Diyos, panamdaman tayo nga. Amin ang tamo, iti ingat ang sumabi, magkumpisal ko king Diyos, sa may payan tuto, at kay kay kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at may liwang kakulangan. Uli ni tay paniga po ko, ang Santa Mariang Kapilan Mambiren, karisab lang ang elang pong santo,
At kay kapatad, ingipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutam. Diyos sa may paing totoo, pagkalaluan na katamo, patawaran mo rin kasalanan tamo, sa upa na katang miras, king biye, alangangga. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Ore voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus te, propter maiam gloriam tua. Gloria Patri, Gloria Filio, Gloria Spiritu Sancto. Amen. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, In excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Manalangin tamo. Oy paming may paya, magtamasa kami karing kalam ning lugod, at inggap ming sisibol, king puso ng Yesus ay anak mo. Ibuklat mo sa ring puso mi, baan makapirake kami king kayang biye. At isundo mo kaya sanang panuanan king kekang lugod. At yung adon mi, king kapamiratan ng ginami si Kristo, anak mo, ang mabibiyat magari kaya bemo, at ming banal Espiritu, Diyos, manggaman, kingalangangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Hosea. Liguran ki ing Israel, kanitang anak yapang malati, at manibat king Ehipto, inaus kuning anak ko. Makanyan man, ako ing tinuro king Israel, ban mabiyasa yang lumakad, kimunan ke, karingka kong takde, makanyan man, era pepakundanganan, ing-ingat adepat ko karelangan. Linapit ko lakan ako, kingmit mong lugod at pakamal. Kinuha ko la at linapit king salo ko.
Dino ko, ban pakanan kula. Enay paintulot nim puso ko iti. Tutong masapsap ing lugod ko keka. Era kaparusan king mua ko. Eko nemiyo man sintangan pa ing Israel. Uling ako, Diyos ko, at eko tao. Ako imbanal, at yuko libutad yu, era kayo datangan, king mua ko. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Dalita pakibat, mipnong tula saklo kayo karing sibol ning kaligtasan. Kantataya po. Mipnong tula saklo kayo karing sibol ning kaligtasan. Mipnong tula saklo kayo karing sibol ning kaligtasan, mipnong tula saklo kayo. Karing sibol ning kaligtasan, mipnong tula saklo kayo. Karing sibol ning kaligtasan, mipnong tula saklo kayo, 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 karing sibol ning kaligtasan. Ing Diyos, yaing talapagligtas ko, yaing ka akong panaligan, at ala na akong pitakutan po. Diri na akong upaya at sikanan, yaing ka na akong kaligtasan. Nung makananong makaibiyetula, ing danom king mau, makanyan lang tumula, ring memalen nin Diyos, potang iligtas nala. Mipnong tula saklo kayo, karing sibol ning kaligtasan, mipnong tula saklo kayo, karing sibol ning kaligtasan, mipnong tula saklo kayo, karing sibol ning kaligtasan, mipnong tula saklo kayo, karing sibol ning kaligtasan. Pasalamat ko king Ginoo, maus ko king keyang lagyo. Ibalitayo karing sablang bansa, ing depat na. Ipamalitayo, ban mi parangalan yang lagyo na. Mipnong tula saklo kayo, karing sibol ning kaligtasan, mipnong tula saklo kayo, karing sibol ning kaligtasan, mipnong tula saklo kayo, karing sibol ning kaligtasan, mipnong tula saklo kayo, karing sibol ning kaligtasan. Dalit ko king Ginoo, ulining mangayap adepat na. Pabustan nyo iting balita, miras karing sablang bansa. Pabustan niya ing balang metong king Sion. Kulisakya at dalit, uling marangalya,
ing banal ng Diyos ning Israel at manoknangan nyo, busal ding kayang memalen. Ngipnong tula sa kalukayo, aring sibuling kalikasan. Nung tula sa kalukayo, aring sibuling kaligtasan. Ngipnong tula Sa kalukayo, aring sibuling kaligtasan. Nung tula sa kalukayo, aring sibuling kaligtasan. ngipnong 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 tula sa kalukayo, aring sibuling kaligtasan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Ako ing pekamababang dili uri, karing pinili ning Diyos. Makanyan man, pigkalob na ning Diyos kanako, ing obrang iti. Ing ipanaral ko karing pagano, ing mayap abalita, tungkol kingalanganga ng kanwanan, amalyaring atagpuan kang Kristo. At ipalino ing sablambage, nung makanano ng depatan ning Diyos, ing lihim ng kapagnasan. Malwat na namuring lilihim iti ning Diyos, amiglalang king sablambage, ban king kapamilatan ning iglesia, mi pakilalang ngeni, karing pamuntok, at karing kayupayan, karin banwa, ingalanganggang kabyasnan ning Diyos, ami pabalo, king miyayaliwa ng aske. Makayagpang iti, king alanganga ng parasan, akaya namang tiparan, kang Kristo Jesus, akaya katamong Gino. Uli na ning pangayagom tamo, at pamanalig kaya, timawa tamot panatag alub, makalapit king Diyos. Uli na niting sangkan, sisiklaud ko arapaning ibpa, apanibatan ning lagyong ibpa, king balang pamilya, king banwa at yato. Ipanalangin ko kaya, agpang king maragul ng kalam, king pasik na nga na, ing biyayong espiritual, king kapamilatan ning kayang espiritu. Manuknangan niya say Kristo, karing kaya kayong puso, king kapamilatan ning kaya kayong pamanalig kaya, ban king pamagyamot yu, at pamanalumpakan, king matibe lugod, malyari yung aintindyan, kambera, ding pinili ning Diyos, nung no antidegulan, ing lugod ng Kristo. At akilalayo sana, ing lugod, aena abot ipamasala, ning kaisipan, ban mikatmuan kayong lubos, king sablang ganap, aatyo, king Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ligura nakatang minuna ning Diyos at tinubod ni ingke ang anak, ban manatbus king kasalanan tamo.
Ang Ginoo manatiliya kay kayo. At kay kanti mo rin. Pagmamasa, iba't masanting nga balita, sinulat ng San Juan. Ligaya kay ka, O Ginoo. Aldona ning pamagsadya kanita, ban elam manatili king krus ding bangke, king aldona ning sabat. Ing sabat ay ita, kapag masasya niyang ekaraniwan, inawad na rin hudyo kang Pilato, king pakyan dalapod, ding may pako king krus. Nya dinatang laring sundalos, at pikli rala din puadda retang adwang kayagnanang mi pakong Jesus. Dapat niyang linapit la kang Jesus. Erala pikli din puadda uling ikid dang metene. Dapat tindus ne katalindikingan ning metong karing sundalos at biglang linwaling daya ang pondanog. Ing manakit kaniti ing patutu, tutuing sasabyana, at balunak ing katutuan ing sasabyana, ban maniwala kayo. May palyari iti ban matupad ing sasabyaning kasulatan, may tuman karing butrol na alang mapakli. At sasabyana naman ni aliwapang kasulatan, tangalandering tao, itang tindusda. Yung masanting balita ng kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Malagong abak kay kayungan, bala ko sana, dendas ng kusimba, karampot lamo, halos at ilangan tao rin, bangko. Buri na sabihan niti, ining debosyon king sagradong puso, metong nga ka rin popular, a debosyon tamo, itamong katoliko. Balo yen nung kapila niya may kumpisa, in debosyon na ine, nanong century, ayan ang mapangutang. Kita mo kasing katoliko, dakal tagagawan, tama niya liksik, tama mag-investiga. Then, piyastan din, adwata ng libo, banwa ketiking yato, kay kabandaring banwang din, lalto na rin may liwang piyesta. Emo piyesta na rin malasanto, nune pa naman piyestang makaparikil king Ginoo. Kanino ya puso, kaya katang paragalan niya ni? Puso ng Maria o puso ng Jesus? O, siguro pusong babi. Puso ng Jesus. So, yun ang bisang manula. Nano yung century, tigmulan na in debosyon na ini. Ako man nung ako mag-review, wala akong balo. Sasabihan na ning abasa kong pamag-aral, magumpisayang pakakalali, mababangkit in misteryo na ning puso ng Jesus, ang timong simbolo ng lugod na ng Diyos para karing sablang tao. Isip yun na, Santa Maria Margarita ning Alakok. Alakok, lugar niya ito. Francia. Maging laluyang popular in debosyon kay Sagradong Puso, uli na. Kasi, pepatilipya kaya in Ginoo. 1673 and 1675. How many years ago is that? Nino rin ko kwang mat, ika kuha kang mat, Kurt. 2024 minus 1675.
1, 2, 3. May balong Kurt, alang calculator. That's about 350 years ago. Right? So, in devotion na ini, magit na yung atlong dana na banwa. Gaganakan dat pagmasusyan ding Kristiyanong Katoliko, kalupata mo. Pero ang yamot na rin devotion, akakit na niya ka rin likwan na kasulatan, kanita susulat na lang computer. 11th century, 12th century, kaplanita. Sa sinabi na ng English, 11th century, buri na sabihan, detang banwang magumpisa king 10. 11, mag-minus 1 ka, yan nga manwana. So, 1000 something, 1,000 something. 12th century is 1100 something. Okay? So, dyan da ko, nung ako bisang manibala, o ini, may ito nga sikat, Santo, San Bernardo, ning Clairvaux, karin Francia, tinyalikwan, sulat nga na, kasulatan nga na, ing pangatandus na kano ning katalindik nga ng Jesus, papakit na o papasyag na ing kayapana at ing lugod na ning kayang puso para karing sablang tao. O yan. Masala ng sinabi. And that was in 1153. Yan talang yan 2024. Another Franciscano, San Buenaventura, nimdam yun nilagyo ini, 1274. Nga na sinabi, who is there who would not love, English ita, nino kanong lugod, kim pusong mes sinugat da, nino kanong mibalik king lugod na, mablas king lugod na, ning metong linagod kaya katamong emunano. Kalupan ni sabihan na ning Kastila, nung aintin dyan may ing lugod dyan ing sukli mo king lugod. Ikong may asawa, sukad may kalugod kayo. Dapat ako man may kasal, nung ikaw may kalugod. Kaluguran na ka ning asawa mo, makalana mo ang balo. Maning tunay niyang masales nakapaglokon. Kung kaluguran na ka, mapabarang kukupasing serbisyo mo kaya. Kaya matuwa na kayo. Dakal kasi kayo matuwa na, panupaya yun dahil nga prostalado. Potak mamangan, pakisulwan may mangan. Kung nangingi kayo, then dakal kayo, nyapin, kung nga kakita kong miyotos mi asawa, nang kayo sabihan mo kaya sarili mo, masanting pinila makiasawa rin pari. Bakit? O kasi po tangakit mong miyotos din mi asawa, ala kang paniglon. Lalong-lalo na po itong matuwa na lang. No kabangis, kay metong at metong. Yung matuwa lalaki, lalto yung delikado. Yung matuwang babae, inasan at siya, makatakap pinggan at siya kita lang sena, walan mo na mo, makanyaning lugod. Lo niya ilugod na ng puso ng Jesus, pekalawe kayong masalesa yung kalmin. O, puso yung may kakaluko pusong matanda na api. O, gyahin ni kayo kong eso gasul, nung alaning gas, makapagluto kayo. Ali kayo. Aro. Kita pa mo bagay ti kanita, dakalam may tura na ta. Taya pa buren, may minahin lugod. Siyempre, king muna na yung pamilya. Kay kong may asawa, kay kong may anak-anak, kay kayong may kakapatad. Because if you believe that nung karining lugod, pikanta-kanta, taya pa mo. Pero putang kay,
ala, palalugod king pamilya. O tilugod, o niya mo niya panamdaman. Di nga, nakaiba king eskwela, ay mo na pakisabyan, gadget, manapagyayin dara, ereregusopan, para po itong makayapag na, matalik lang diling mangan. Manos mampinggan, buwayasahan, ating lugod kanita. Ako na kaisipan ko, ikayong babae. Nung wala kayo kayong pamilya, magkasakit siya yung manibat pa po itong bayitsing anak. Halos ikayong maningat, alilan may lampin o diaper. Pasusuan Dilwan Ay, Diyos ko, ating ko nga basa ang article misa na ano kaya nga ng sweldoan lang ding babaeng manatiling manese kareng anak da. O lalo na yung siguro mamalipiting yato. Isiman yun naman nung kasanting na sana, pero kasanting na nung kaya rin na ning parming ning pabulan, kung babaeng malalakwan bali, at yung kayo mga sweldo. Pero dadalan laki kayo. Talnan nyo lang sagli, dindakal, nakita na ng misteryo, pamayad lang utang. Anyapen, agyamang ni kaya kakuha yung magdiskumpiyaro. Tunay lugo dito. Kasi busal na ning kasakitan. Mag-focus ko sana kaya tang dimdamyo king ebanghelyo. Na yung miras no kong Jesus, eran epeklibitis. Nanong buri na sa biyamini, ot pakilyando bitis, pakilyando puat. O kasi, may paintagon kitang banuang itangaldo biyernes, Petero king Cruz, Jesus ang poring adwa ng kayabe, bispera na ng piyestang maragul, itang sabat na tutuki, yapin yung Paskwa. Nya, kailangan bayo datang isisilim, mirina, makakutkot na lang. So, para milis lang mate, din makabitin king Cruz, pakyando bitis. Pakyando bitis, bangka nita makalikad, gusto kasing makabitin ka king Cruz, bala mo ka numalulumo diyang tao. Tungal dita, magkasakit sa mais daw, babayat diyang katawan. Ulin na ning emengan, ulin na ning lasang kimtaning katawan. So, pakirendobitis, bang kanita, makasingap-singap, mate na lang. Pero eragewa kang Jesus ito, uling niyan dasdande, metene. Agpangkening evangelista nga na, ken mayakit ing sasabianan ng kasulatan. Metong mambutol, alang mapakli. Nung alata ang balok yung background na ng kasulatan, taintindihan. Nanong yapagda, nanong pisulwan da rin Hudyo, kimpiesta da rin Paskwa, metong abiserong tupa, o metong abiserong kambing. Dapat kinkwalandang paten, at idaon, anding pamigaganaka king Diyos pigbalasakita na Ehipto, mamilila ka rin seserang tupa, tampe kamasanting dili, alang diferensya, bulag, pile. Anyapin ni Jesus, natasasabi, Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato. Tindihan niya? Anawari, ining Petera king Cruz, kalupa niya ng Kordero alang dungis, alang depekto, the best. O, bakit the best? He's the Father's only begotten Son. So, imumanandiling popokpok nga, titimid na ng misteryo ng Sagradong Puso, the Sacred Heart is the love of God for us. King kaluguran ng Diyos ing tao. Magumpisaya pa mo,
imo mo ng pamamasa, lintone ing amanong lugod. Propeta Isaias, liguran ke in Israel. Dimnamye? That's from lugod. Kakilala tayo ay Propeta Hosea, bakali tayo. Kalupang Isaias. Yung karanasan ng Hosea, unique. Bakit unique? Kasi yung asawa na, kaya tayo intindihan ini. Uli na rin impluensya na rin paganong kasalpantayan. Ngayon kay mga yawala rin bing Hudyo. Kaya kaugalyanda. Aba na naman mong king istorya ng lumang tipan, linubya king Israel yung kaugalyan ng kay kapaniwalanda. Diyan na kong halimbawa, karing king Latin America, paniwalanda po tang mual rin Diyos, sakripisyo may anak mo. Down may, ng kahit ilang akakit kaya excavation ng archaeologist, akidemetong yung anak. May preserve ya, uling kasi babo bundok, yelo. So, diyan pila ng libong banwa ang mete, at pa, pag-aralan de, ay nga rainain de, sinakripisyo rin taong ini, ng kay dalagaya, kaya na kanya, para kin Diyos da. O kitang panahon nini, ang ganyan kay pamakayain dyan. Pero totoo, linob king kaugalyanda, anting talasal pantaya, mas kinaking tunay Diyos, din kay babayinan, ay, ano kayo sabihan ini? Kapaniwalanda, kailan lang timong sumuyo ding babae, pero maging bala mo, babae lang prostitute, king kasalpantayan, kapaniwalanda ito. Nabala mo kano, ing Diyos, ang po ining potang gampanan da itang obra dareta, bala mo yung Diyos, Mala na kayong explain kay Kapampangan. Bala mo kano yung Diyos, gagawa ng fertile ing gabon, makanita. Kaya pamisip ng primitibo at italubos sa intindihan. So, oyan yung sitwasyon. Yosea ating niyang asawang pakamalan. May likwane, may kiyabe itang asawa na karetang susuyong makanyan nung nanuman nung atinong templo, malabog para ka na ako. Alay pa yung templo kanita yata. Okay, so, yung mensahe na ng Diyos kaya, Hosea, ito ang gawin mo. Paglolon mo yung pasibayo, yung asawa mo, bayang magbalik kay ka. So, retang detalye sinabi ko, etano pa kaisipan. Ito na mong karanasan ng Hosea, yung kakatamong punterian. In Diyos, kaliguran ng tao, agyang magkamalita mo, pibabata na katamo. Anya, ining puso ng Yesus ay ini, sasabihin mo, puso na ng Diyos, mapibabata, may yakit kimbiya ng Yesus niya ating yung korona, makapadurot yung korona suksok, babo ating yung krus. Pero milalablabya, ang gaman ngini magbayo, yung lugod na ng Diyos king tao. Kasi yung Diyos istong magdesisyon niya, yung lumang tipan ng kaya yung Diyos may bugne sumuko king tao At tanda rin nyo, bayong albog, kaya palbog niya, ingyato. O kay bating Diyos, bala mo sinisiyak yung gawa na. Pananari, I will never do it again. Bisan man, kung parusan makanyan, yung tao. So, o yan yung Diyos para kimbiyata mo. Anya itamong magdebosyon kang Jesus. Yung simbolo na ng pusong ini, adya mga latang kalmin personal. Pero dapat magbiyak yung isip tamo. Ining puso ng Jesus ay ini. Remember, aliwa mo, itiya yung puso ng Jesus. Ikayo, ako, puso na katang Jesus. At dapat,
parating milalablab, king lugod, emo para king Diyos, nune para king metong at metong. Kasi may malyaring ikawani, ing lugod king Diyos, king lugod king parang tao. Metong lareta. Anya, pwede sabihan, Timo, di nga apostolad, alo ka naman mo kanyan, si Baraka naman. O kasi, mama ko ka, nakangkaranan miga kayak titi pa, alayang masalese almusal, ing matuang, bali rin burik, sabihan. Ning kaya lalaki, senyor lang din eh. Sa jarang salda, yarag yung gawan. Wapi naman, bayo ko simba, di nagising kong alas 4 sa jayong namsal, bayo ko tipa, makanya ito. Ale? Ang lugod mayakit sa kimpami kaintindi. Itang burining metong at metong, pagbigyan tayo, mo sana sobra. Pamisan-misan naman, ikaw lalaki, kayo naman yung mag-serve. Ne? Pero ating kumbalo, ding lalaki, tanda na nyo, mas biyasa lang, manyaman lang magluto, kaysa ka rin babae. Magpakabiyasa kayo. There is joy. Masaya. Potangi ka, magluto kag yang nanuya mo. Anyay kayong, ala nang gagawan nyo ni potong dating oras ng pamamangan. Munta na kayo kita. Sakay sali kayong ulam nyo. Che, nung makanyan mo kayo kung yapag ka na ako, nakumbiran. O diyan tuyuya mo, diyan tinapaya mo, nung linutumeng masalese kimbale. Wow! Niya ikaw lalay, lalong-lalay kung EMDC, tatango ko kanyan. Kapala niya tauling, ako magluto ngayon eh. O nung kabiyasa, mag-aaral ka. Wala namang bagay pwedeng pag-aralan. Tiking yato. Niyang punta-punta ko Amerika, kanita nga nakanako. Timeto nga pari. Pantolanda na yung istong atinong pulong din pari, parintolande. Kasi chef ya, kaya man. Pati yung lahing inchik. Pota ka chuya, balon oring inchik pa magsalita ka na. Very jolly ya pa. Pero importante, nakadyaman in luto na. So, imbiyaning tao makuya djamo, pamatulan nyo na yung metong at metong, o tamang matiyak, yak kayo, man tuto. Nya dapat, yung pamanyuyo ka rin pengari, king asawa, ka rin anak, ka rin kapatid, dawan mo, kasi tabalog, biglang ating mabagot eh. Ining magluto, kumakatulay eh. O ba't sundatang nening abak? Ing darala ng Marites kako, Yonik. Eko naman, ako man yad Marites, so nang yan mismo, volunteer na. Pakakalalo ba na ako? Itapong kita na, mete apuan na. Mete ring, din babalita na kako. O ako naman kanita, mayati niya kasabi, pilaner gumbanwa. 45 ya pa apuan na. Alden mo na ako. Meto nga tao, mo sabihan, anak ka, matwa ka. Gusto mira sing oras, yan ay iti. Anya, ining lugod tamo, tayo paboren, mimina, tayo paboren, matanda. Agya magkasakit ang makiyutos kay metong at metong, sana paritak yan. Tanda na nyo, tandus. Into niya lugod, matatandus siya. Into niya lugod, magsakripisyo ya. Masakit yung tandusan na ka. Anyay kayong matatandos, ulila ng nanong tandus kayong pamilya. Yung kapag alam nyo old-oldo, yung pamanintunan, metong nga uri ng tandus yan eh. Uling magal ka. Pamat din da ka, lustong natin kang makasakay barko, ila rin matatandos, kayo miyama kayong manaya kay sustento. Di nga anak, po kang mag-aral. Nung kaluguran de in pamilya, kaluguran doon in pengarira,
tangapanda yung tandus na ning masakit na pamagaral. Kasakit na ni subject kay niyara, o gawayan tao, yan makabiyasa ya. Nang kay masakit, nung kayang pagkaralan, potang master makanya niya pala. Kalupa niya naman yung pamagkanta. Then GLC nga rin magkanakali Unang important di rin mo piyesang medyo masakit. Makayang bubulan. Makayang bisang mag-aral. Anya pileta na dati rambalo, aluseno miraragdag. Pero hindi ng mirabilya. Sulong pindet, ang piyesang mas masakit, ilang pag-aralan Potang ayari dala. Gusto nga akong master yan. Ala no, sakit. Denaliwa pa. Makanya yung biyanin tao. Masakit po, no? Sadya mo yung sarili mo. Kasi, itang lumwal, linwala na, yun talaga yung focus din ka kung mamili. Linwal yung danum at daya. Baka detalye lang, tama kayong pansinan. What's the meaning of from the pierced side, the pierced heart, blood and water flowed out. Aha. Isayin dyan, anong rin niya, mababasa yan, peka symbolical yung diling ebanghelyo. Ning dakal ka rin biblical scholar, katoliko at e-katoliko, o ini kanuing burirang sabyan. There are two very important sacraments. Karing pito at ingadwang sakramento na nung paganakara ning danum at daya, karing sakramento. Sano sakramento rin? Danum, sakramento ning binyag. Daya, sano yan? Nano yung pigmasasyan takitan Domingo. Sakramento ning katawan at daya ning Ginoo. Adwang importanteng sakramento ang mayuyubog manese king komunidad daring talasal pantaya. Anya nga nang sasabi rin talasulat, malibat kanu king tindusdang katalindikan ng Jesus, may bait siya ang Santa Iglesia. May bait na ding mabinyag nga nawari. Mabinyag at ding masese king katawan at daya ng Kristo, king balang Eucharistia. So, community. Kinikwa kakit, potang tagapanyo, ing kasakitan king biye. Ikayong tata, ikayong ima, ikayong koya, ikayong atsi, anak at matwa. Makakontribute tamo, makasawag tamong mayubog king meto nga pamilya o komunidad, anuno ka rin ating kapayapan, ating pami kaintindi, ating pami papamatawad, komunidad ay kanya-kanya. Intindihan nyo? Kasi, ding talasal pantaya, anong sasabing San Lucas, metong lamo, na anuman ingat tsokarela, pirakera kayanda. So, itang objective tamo, objective na ng debosyon. Ang puso na ng Diyos, simbolo na ng lugod ng ekukupas, alanduda. Challenge siya kay katamo, amo niya, ang pagmamahal mo sa iyong pamilya. Ang nasasabi ng English, charity begins at home. Ang lugod magmula king pamilya. At kaya muli kayo, buri kong isipan nyo, buri kong isipan tamo. Ang lugod na rin Diyos, aliwaing kalmin, asusulod ko. Ang lugod na rin Diyos, yapin ako. Uling kapamilatan ko, sana, damdaman de, alasare, ning katubale ko, ang lugod na rin Diyos. Hindi dyan niya po.
ng kaestong marano ng misa. Isipan ko, at kayang atatandaan de sisimba nga ako. Kasi alas 6 ni nga ba? Ano kaya nga? Atin bang skwelang mamuklat per subject, alas 6 ni nga ba? Aten? Kurt, aten? Assumption? Pupunta sisimba ta, ha? Ha? Betis High School ating alas 6. Olon mo rin estudyante ka rito, uram-uram lang mata. Itang daramdaman daw, masakit tandanan. Pero sana po, kapamilatan ng devotion na ini, matangakit tayo. Nano ng milyari, may nasa at babae lang. Dahil miyembro ng apostolado ng panalangin niya. Dapat atin lang counterpart alalaki. Kabalot kiti, puros lang. Siguro may balunungan din. May balunungan. Sintelo, kapag mabiye ka, amunan mo rin nga biye mo. Walang na rin ang mabiye pa, mister. Mika, dapat atin naman. Kasi din mo rin babae lang dapat lugod. Dapat yung lugod pareho. So, nakal ko pabori sabihan no, ng otada noktana. Manay na yung amsal. Magsadya ko pang amsal, kaya rin yung misa. Pipiling kayo, sakit na tanim biye. Ang tutuki, imbes na itang pialbe nyo Santa Cruzan, karin nyo bibili yung pondo yun. Yan naman pigasto sa inyo, inganti kanite. Na mo nga kwayo kaya tang gewayong ito. Pati rin kayong arko. Ala ng thrill muna Diyos te salve. Ay, alas 4 pa, mag-Diyos te salve na lang. No thrill. Alang karo ba romantic? No pumumpa, di pa mo kaya lang gown, no pa, labat din yung taon din, ako malambat laking, no pa mo, lolo-bula po mo makanyan O na kayo lumaway ka karing-kari lang arko, ba? Kaya kami noon ng panahon na ako rin arko, bubuat dala. O ngayon tinorilis. Paano yung tanay na ano kayo? O tamad mo luma. Ding mamuat. O po na kayo kantalan mo rin bulaklak. Ay kasanting da. O tampakalon mo la. Sukal la pala. Plastic la mo. Ampon papel. Tabalota. O te pakingamsal kay ba't na ning misa. Yang pigaso sa inyo. Alene. Ding Kastila po Santala. Imino ng panahon kay ba't na ning misa, nobena. Ay, masaya na rin tao. Kaladwat katawan mo, lila, mapsi. Kanano na? Tinape, soklatikin batirol. Ang eni, batirol man, alana. So, wish ko kay katangan maging mabiyen na katang pusong Jesus karing pamilya tamo. Balo na yung brief sabihan kanita. Pusong makasadyang magpakasakit. Nya po tambisa kayong dito sa presyon, magsalita ang mga taram, milako kapibabatan, kanya yun niya isali, puso ng Jesus, ikayan, o ako iniyam. Nung sabihan mo, kasi balong-balo, so may bukang mo yung puso mo, lukso na lukso. Ay, yung puso ng Jesus, payapa. Makadala na yung sabihan na, gyalalang bata mo. Tanda na nyo yung devotion na ini, penibata na Fransya. Kilkal kaya king internet, yung original na penibata na yung scapularyo. Mekad, ilaring manong binasa ng Santa Maria Margarita ng Alakok. Venez à moi, vous tous qui peinez
sur le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Na nakisalita ang Francis. Lumapit ko kanako, kayong nagobrang mabayat at kababayat nan mapapagal at dinanda kong kapainawan. So, imbes na potang mapagalta na nang isipan tamo o mimwata mo, isipan ta na lari nga manon dene. Lumapit ko kako. Ibiyo kako ing pagalyo at akit suman. Kamtanyo ing kapainawan. Kingisip at kapanamdaman. Sana rin piyestang Itang Katoliko, masyado tang mahilig magpiyesta. Ako maliliw na ako ng kay. Bagyang kabit at yung piyesta. Papunta ako kaya radyo na pagananan ng driver na Kempon John 13 na piyesta ng San Antonio. Alata ng gawa nun ay magpiyesta, itang Katoliko. So, niya din alawang teologo, mamili lang devosyon. Din devosyon king Ginoo mas matas lauri, kesa karing devosyon, karing malasanto, abene, imbirhen, ang popa, Santiago tamo. Tandaanan tayo ito. Matas siya uri, kasi yung Ginoo aliwaya may nga, boss. Anya, yung meto ka rin pagkalungkutan ko, yung panahon tamo, sopan nyo kong mga di. At bala mo rin nga nakapari, babalik ditang minuna. Sangkarakal na namang malasanto ka rin limbun. At bala mo, may papampanan niyang pasibayo yung Ginoo. Intindihan nyo? Nang kaya rin piyesta tamo, tano balong i-connecta king Ginoo. Timo kanya darating yung piyesta ng Apong Tiago. July 25. Potang pagpiyesta tayo Apong Tiago, kukonect tayo king Ginoo. Pabumulan. Kaya Apong Tiago makasakay kabayo, ayo. Yang misa namo, sila kay kabayo Apong Tiago Uling labag king kapaniwalan, dagyaki lumang tipan, yung sasakay kabayo, tao yung mayabang. Ay, ila pa mo, anya itang original Apong Tiago, itang italalakad, o itang original. Itang makasakay kabayo, bunga niya ng imagination na rin Kastila. Iyang sasakupan, may bugdanong Saulanding Moro, king Historiara. Gawa rin simbolo yung Santiago, lumaban lang. Nyay moro-moro nga tamo, kita mayroon ng panahon. Kalaban ding moro, ding Muslim. Kailangan biyasa tamo, masukal masyado. Babalik tayong pasibay yung sukal. Harap isasabi kay katamo, let us learn to pray more with the saints rather than to the saints. Intindihan niya po. Pag-aralan tamo mas mga di karing malasanto o kimbiren, nune mga ding kayabera. There is a difference. To pray to and to pray with. Misan minta ko king Saints of Manila. Misdang ko, tinang meto nga simpleng estatwa ng Mama Mary, harap ni altar. Misdang ko king posisyon ng Mama Mary. Usually, king pisamban, makarap lang makanyandeng malasanto, tama Pero itang Mama Mary ita, makapakanya niya. Ot kinyande ding madre. Nga nawari, Mama Mary,
tayo gagawan bala mo Diyos. Mama Mary, kaya tayang makarap kang Jesus. Tingnan niyo na po. Tingalawa, bisanong muli ito kung tana. Anyakin tutok, iyo ko agkatan. Uling may pakabata mo. Buri ko kasi ba, utang muli kayo, atin ako mandugong dita ka miragdag karing bagi sadya yun ang balo. Talagad na po. Kapatid ang tingalak ng Diyos, kalugurana, pasyag tala rin kapag nasanta mo kaya, ang pating lugod na, may yakit king Vienna, lasat kamatayan at pangasabing may bininganak na, kukupas, natang sumabi, Ginoo, turuanan mo kayong lugod tapat. Ginoo, Turuanan mo kayong lugod tapat. Para king banalay pa, para karing obispo, at ding sablang pastol ding kaladwa, masigasigla sanang magobra, para king pag-aryaning Diyos ketiking yato, kambening maragul alugod, at lubusan apamagtagulaling, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, turuanan mo kayong lugod tapat. Para karing sablang pari, at para karing sablang relihiyoso, ikonsagrara sana ing kabilugan dang biye, king sagradong puso ng Jesus, ing sentro ning divinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, turuanan mo kayong lugod tapat. Para karing kaya katamong pamilya, banding sablarang galame, akwarang atalos ing lugod ng Jesus, king balang metong karela, at mi biyebiyela, king tunay lugod, at pamanintindi, king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, turuanan mo kayong lugod tapat. Para kaya katamong ang makatipon keti, king lugod ng Jesus, bata mong akamtan ing tetagan sumisi, karing kaya katamong kasalanan, at akit ing lugod, bangawang kapamayaran, para karing palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, turuanan mo kayong lugod tapat. Tagapan mo sana Ginoo, ing panalangin mi, mananasan ang ding puso mi. Kalupan ng puso ng Jesus, manatili lang milalablab king lugod. Lugod para king Diyos, lugod para king kaparang tao, lalong-lalo na kidob na ring pamilya. Tiyan nga doon mi, kiuli ng Kristong Ginoo. Amen.
nakapatarit sa ng kakatangdaw, matula ng tanggapan ng Diyos, sige pong may payong totoo. Tanggapan sa ng Gino'y tindawang karinggamat mo. Kaya kapurit kaligayan ng kiyang lagyo. Kaya katang kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, lawan may puso ng Kristo, aking anak, mga pnong lugod para kay kami. Kay hulining kayang lugod, tanggapan may iting Eucharistia, patawaran mo la rin kay kayong kasalanan. Tingadol biyo rin ang Kristong Ginomi. Amen. Ang ginoman tabiya kay kayo, At kaya kante yat mo, ngayon rin puso. makayat na ano aking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, at Diyos tao. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay ping karapat dapat at matuloy. Impurian dakat pasalamatan, parati. At numan ka rin o ipa, Diyos kinalanganggat lubos may paya, kapamiratan ng Yesu Kristong Ginomi. Yung lagod ng emonano, yung meging dalan, manidaw na yung sarili na, alang-alang king kaligtasan mi. Inya, mitas siyang, mi pako king krus. Iba't king katalindikingan ng pintos, ning meto nga sundang, minagosing daya at danong. Kapamiratan na niti, may yaninagya, ing kekang iglesia. Iglesia mo yapaning meto yato, at tinanggap king puso ning kekang anak, pusong pagsakdalan daring tao, ulining lugod na. Ulinita kang piling sa blanco, rading anghel, daralitan na ka, ngaming magkanta. Tunay kapin banal Ginoo kayong panibataning biyemi at kaligtasan. Nita, tuburin may Espiritu mo karetingay para kay kami gawa ng katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Ayamidang ko sa loob, pimpamilas at kamatayan, pinuha na yung tinape, pagpasalamat sa keka, piraso na, binyan ay karingaragad ng ana, wanan yeti, kungan, at mangan ko kaniti. Itihin ka na kong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't nga punan, kinuha na yung kalis. Pasibayan salamat kay ka, binyan yung kalis ka rin alagad ng ana, kuha na niya iti, kuha na minum ko kaniti. Iti yung kalis ni kanakong daya. Ang daya ning bayo talagang gang tipan. Mibubuy iti para kay kayo at karing sablang tao. Man may patawaran la ning kasalanan. Daptay niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
Pasig tayong misteryo ng kasalpakantayanan. Inyong ining kakanakan may paing kamatayan at pangasubli ng mening anak mo, darami kay kayong tinapay ng biye at ang kalis ng kaligtasan. Pasalamat kami, tinipon mo kay harapan mo, banmigunam kay misteryo ng lugod mo, may yakit kay puso ng anak mo, mapakumbaba may pagamba mo, kay ansa na may sulusulo, kay katawan at dayan Kristo, tipo na nakamit gawan metong ng banal na Espiritu. Nganakan may pang Santa Iglesia, at binili mo kay Meto Yato, iganap mo kay sa aking lugod kay ng Papa Francisco, Florentino, Pasiano, ding sablang obispo, pari at diakono. Ganakan mo na rin kapatid Ming, ay minakayabe. Lalong-lalo na, di kayabe mi ka rin kay kayong pamilya, pengari, asawa, anak, at aliwapa. Sopan mo kami, ikay mabiye, gawan mo kisang karapat dapat kayong belanganga, ngayon kay kabaning beme, pagkapilitan ming maging puso lang, kalupan ng puso ng Jesus, may kakaluko king lugod king kaparang tao, pagmula ka rin pamilyami. Kami ng Nuwala Virgen Maria, San Jose kayang Esposo, Santiago ding aliwang apostol, at inapad kay malmong kaburian kay kabaning panahon. Kanita, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ni Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatan, kambayan at kaya'y pamayapayang totoo, kagam na yung banal na Espiritu, puriyan dakat parangalan, manggaman. King alanganga. Ang Diyos ipa ulan ng lugod na kikatamo, tiburaning anak ng Jesus. At Jesus naman, pepatunayan ang lugod ng Diyos, king biyadinao na king krus, king saop ng banal na Espiritu, abe-abe tamong midalit. Amen.
Kabus mo kipinsa na Ginoo king sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. King saop ning kerang pakalulo para timisa nga kabyusan ing kasalanan at mirigtas kinanumang kaligaligan. Kabang panayin mi Yesu Kristong keraming talapangabos. Uling kay kain kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman kayong alanganga. Ginoo Yesu Kristo, sinabi mo karing apostol at kay kamiyan timurin, sasabihan mo, ang kapayapan ko, lalakwan ko kay kayo. Ang kapayapan ko, babiye ko kay kayo. E mo sa babargidan, ang kay kaming kasalanan. Noon ang kasalpantayanan ng mabilog mo iglesia, pamayapan met gawa ng metong at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ang kapayapan at lugod ng Ginoo, yasanang pabakal na kay kayo. At kay kaan timurin. Ipapanatagdamo king kapayapan. Kapatid niyo, Jesus, iya sakramento ng lugod ni Ipa, mapaligtamo itang tutuki kagulutana, maging sakramento na katamo naman ng lugod na king metong at metong. Ginoo, ek matampan tanggap kay ko. Dapat yagas niya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy, paming miglalang, kapnuan na kesa ng lugod niting sakramento. Ilapit na kami kang Kristo ng anak mo, at sa upa na kaming makakilala kaya, karing kaparaming tao. Tingadun mi, kapamiratan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginumalatiliya kay kayo. At kaya ka antimuri. Bendisyon na nakataan ng Diyos sa may payang tuto, ipayang anak ating banal na Espiritu. Amen. Muli taking kapayapan at maging puso nakatasan ng Yesus, karing pamilya tamo at king komunidad. Salamat, King Diyos. Masayang piyesta ng Sagradong Puso kay kayungan. Salamat po, Amo. At intamo pong limbon kay ba't na po ning misang iti.